igama ngu-Adolf Shaba lana eJohannesburg, South Africa. Silifisela lonke ku-Studio 7 umnyaka ka-2021 omuhle, ogcwele izibusiso, ogcwele impumelelo. Silifisela zonke ngathi uNkulunkulu engafeza zonke izifiso zey'nhliziyo zenu. Ngifisela njalo izwe lakithi konke ubuhle obukhona emhlabeni ngathi kungaphela konke ubudlwangudlwangu nakho konke ngathi uNkulunkulu engaligeza lelana lizwe. Njalo ngifisela iqembu lami engilithandayo le-MDC Alliance layo bonke abaholi bayo from uPresident wethu Nelson Chamisa kusiza nabasekeli bakhe konke lama-members in general. Umnyaka omuhle sithi yebo siyangena ku-2021 sinamandla amatsha, amandla okumelana nalesi silo okuthiwa iZANU-PF. Akukho lutho oluhlulayo abantu uma bemanyene bebambene. Ngitsho noGoliath wahlulwa nguDavida. Mina ngubhanda moya ngithi hayi asingeneni eminyakeni omutsha u-2021 singabaphilileyo sonke, sivalelisa u-2020 lonyaka esisebenze nzima ngemikhuhlane. Sicela singeneni kahle kakhulu, ngibhekela ipolitiki yeZimbabwe ukuthi mhlawumbe ngomnyaka ozayo kuzaba ngcono. Siyabona amadoda lapha bayadlephana lapha, hayi lingene kahle ku-2021, siyabonga. Yebo, Studio 7 ninjani? Igama lami ngushukela, ngiphuma lapha eNkayi. Ngiyabonga kakhulu basakazi bami, sibonge ukusethulela indaba. Umnyaka uze uyephela, sesiya eminyakeni omusha, lisethulela indaba, sizwa konke ongabe kusenzeka ezweni. Sibonga lina kakhulu, lingene kahle eminyakeni omuhle basakazi bami, umnyaka omutsha. Siyacela lingene kahle kakhulu, iziphathe kahle, sibe nani futhi kulonyaka ozayo. Lisethulela indaba ngisho lonke basakazi ba-Studio 7, siyabonga lisenzele khona. Ngibe sengiya lapha eNkayi eTohwe lapha engizalwa khona, ngibe sengiyabingelela unkosikazi wami kakhulu engimthanda kakhulu, uMachangi. Ngithi nkosikazi nabantwana ngenani kahle eminyakeni omutsha, ngisho nezihlobo zami zonke ngenani kahle eminyakeni omusha. Ngiyabonga kakhulu. Studio 7 siphathe kahle kakhulu, amen. Hayi mina engikhulumayo ngumama uMandlovu. Hayi kodwa ngilesikhalazo sibili se-South Africa lesi esihlukuluza abantu kangaka. Abantwana abanye ababuyanga emakhaya, ngapho bayabaxotsha, kodwa ngapha amabhenki bavalile, bayala lezi mali zabo. Umntwana uyabe esebenzile, kumbe uyabe lokhu ilitafula kwakhe. I-South Africa iphilisa abantu nzima. Uyathathwela imali nje uzihambele esitaradeni, uyakhonjelwa ngesibhamu. Khathesi fihla imali zakhe umntwana emthethweni, ukuthi ngiyabemfaka emthethweni. Manje sesiyakuthi bafika bemtshele bethi awulamali lapha ebhenki, bayala lezi mali zabo. Manje bethi bayenze njani? Bebefanele bephuma abantwana bayihlulekile. Hayi, i-South Africa yikho ikhangelisise kahle ivule. uRamaphosa akavula amehlo, ngoba hayi uhlukuluzo olukhona kuma-president lubi kakhulu. Ikakhulu sikhala nge-South Africa, abantu bethu bakhonale. Right, sebevulile, babavalele futhi izimali. Bebuye ngani? Sokumele behlale, ngoba vele ma ingela mali angeke zabuye. Sicela kungani kungalungiswa lolo daba lwezimali zabo emabhenki.